Alhamdulillahi ala silatihi Thumma salamullahi ma salatihi ala nabi ja'a Kayaknya si Umar tuh. Saya samperin deh. Waqad arad dinu anit tauhidi Fa arsyadal khalqa lidinil haqqi. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Ahmad, singgah dulu. Baik, terima kasih. Emang kamu mau kemana? Mau pulang ke rumah, habis ngaji deh tadi. Oh, kamu mau minum kopi? Boleh sih, sesekali. Tapi siapa yang buat kopinya? Saya lah. Umar, ini kita apa? Oh, ini. Ini adalah kitab Khamsatun Mautun yang menjelaskan tentang tauhid. Maksudnya, kitab 5 matan? Iya, di dalamnya ada matan Bajuri, matan Jauharah, matan Sanusiyah, matan Kharbiyah, matan Syaibaniah. Oh, yang kamu baca tadi matan apa? Yang saya baca tadi adalah matan Jauharah pada bab yang wajib, mustahil, dan jaib bagi Allah. Nah, kamu tahu nggak yang wajib bagi Allah itu ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaib ada 1. Mau dengar nggak nota baitnya? Mau dong. Bunyinya gini. Fawajibun lahul wujudu wal qidam Kada baqa'u la yushabu bil adam Wa annahu lima yanalul adamu Mukhalifun burhanu hadal qidamu Fawajibun lahul wujudu wal qidam Kada baqa'u la yushabu bil adam Wa annahu lima yanalul adamu Mukhalifun burhanu hadal qidamu Qiyamu binafsi wahdaniyah Munazzahan awsafuhu saniyah An dhidin aw shibhin syarikin mutlaqa Wa walidin kadhal walad wal asdiqa Wa qudratun iradatun wa ghayaran Amran wa ilman wa ridha kama sabat Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab Fadma' sabidal haqqi wa trabir riyah Hayatuhu kadhal kalamu sam'u Summal basar bidhi atana sam'u Fahal lahu idrakun aw la khulfu Wa inda qawmin sahafi waqfu Hayyun alimun qadirun muridu Sami' basirun ma yasha yuridu Mutakallimun summa sifatu dhati Laysat bi ghairin aw bi 'aini dhati Fa qudratun bi mumkinin ta'allaqat Bila tanayima bi ta'allaqat Wa wadatan aw jiblaha wa mislu dhi Iradatun wal 'ilmu lakin 'ammadhi Wa 'amma aydan wajiban wal mumtani Wa mislu dha kalamu falnattabi Wa kullu mawjudin anid li sahibi Kadhal basar idraku inqilabi Wa ghairu ilmin hadhi kama thabat Thumma al-hayatu ma bi syai' ta'allaqat Wa indana asma'uhu al-'azimah Kadha sifatu dhati qadimah. Tahu sih, tapi baru kali ini saya dengar nadamnya. Ngomong-ngomong Umar, kopinya udah bisa diminum atau belum? Saya haus nih. Oh iya, saya lupa. Gara-gara kamu tadi nanya. Silahkan diminum kopinya. Iya, terima kasih. Mat, kenapa kamu minumnya pakai tangan kiri dan tidak baca bismillah? Astagfirullah, saya lupa. Padahal kan, bila seseorang tidak baca bismillah sebelum makan minum, maka syaitan juga akan ikut minum dengannya. Ya, benar sekali Mat. Karena banyak sekali hadis yang melarang makan minum dengan tangan kiri. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an.
Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrub biyaminihi. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Jika seseorang dari kalian minum, minumlah dengan tangan kanannya. Dan jika makan, makanlah dengan tangan kanannya. Karena bahwa sungguh syaitan itu makan dan minum ia dengan tangan kiri. Ya, dalam hadis itu kan menggunakan kata perintah untuk makan minum dengan tangan kanan. Dan hukum asal diperintahkan adalah wajib. Iya, hukum asal daripada perintah adalah wajib ketika tidak ada karinah yang mengatakan selain wajib. Sebagaimana dalam ilmu usul fiqh, kitab Tashilut Turuqat Linadam Al-Warakat, di situ dijelaskan. Oh ya, saya belum pernah dengar tuh nazamnya. Sini saya bacakan. وحد استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل فالوجوب حققا حيث القارنة انتفت وأطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا صرفه عن الوجوب حكما بحمله على المراد منهما ولم يفيد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي تكرارا والأمر بالفعل المهم المنحدر أمر به وبالذي به يأتي كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما جاء بالمطلوب يخرج به عن مطلق الوجوب والعلم استدعاء ترك قد وجاء بالقول بما كان دون ما طلب وأمرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع وصيغة الأمر التي مضت تريد والقصد منها أن يباح ما أجيب كما أتى والقصد منها تسوية كذلك تحديد وتكوين الإياه والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلى الصب والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعا وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. Lalu, apa hukum jika minum dengan tangan kiri? Nah, adapun hukum minum dengan tangan kiri itu adalah makruh jika ada odor, karena memakai dalil sebagai larangan yang sifatnya bimbingan tiada sampai haram. Kitab Tashilut Turuqat, kalau tidak salah, karangan dari Syekh Syarifuddin Al-Imriti yang diubah ke dalam bentuk nazam oleh Imam Al-Haramain. Dan kitab Tashil ini diberi syarah oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Ya, benar. Adapun nama lengkap daripada Syekh Syarifuddin adalah Yahya bin Nuruddin bin Musa bin Ramadan bin Umairah Syarifuddin Al-Usuli. Beliau adalah salah seorang dari kalangan mazhab Syafi'i yang tinggi dalam bidang ilmu usul fiqh. Subhanallah, sungguh luar biasa keilmuan beliau. Sekarang Mar, saya menjadi lebih semangat dalam mencari ilmu setelah mendengarkan kisah beliau. Baguslah kalau gitu. Akan tetapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan mudah. Seperti kata Imam Yahya bin Abi Katsir, la yustata'al ilmu birahatil jasmi. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan cara santai-santai. Baiklah, saya akan berusaha untuk tetap istiqamah dalam menuntut. Walaupun berat, tapi Mar, la yustata'a seharusnya dibaca rafa, karena di situ tidak terdapat amil nasab dan amil jazam. Seingat saya sih, dalam nazam Alfiyah Ibnu Malik dijelaskan demikian. Oh ya? Bagaimana emang nazamnya? Coba kamu bacakan. Oke. ارفع مضارعا إذا يجرد من نصب وجاذم كتسعد وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد الظن ارفع مضارعا
طالعا إذا يجرد من نصب وجازم كتصعد وبلا نصب وكيك ذبيئا لا بعد علم والتي من بعد ضال فانصب بها والرفع صحيح وتقي تخفيفا من أن فهو مضطرد وبعضهم أهمالا أن حملا على ما أخطي حيث استحقت عملا ونسق بإذن المستقبلا إن صدر والفعل بعد مصلا فله اليمين واسع وارفعا إذا من بعد عرف وقعا وبين لا ولا من جر الحدود مثال النصيبة وإن عدم أفنعمل مظهرا أو مضمرا وبننا في كان حتما مضمرا كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي وبعد حتى هكذا إضمارها حتم كجل حتى تسور الحزان وتلو حتى حالا أو مؤولا بيرفعنا وانسيب المستقبل وبعد فجوابي نف أو طلب مضيني وستر وحتم النصر. Emang tadi saya baca bagaimana? Kamu baca dengan fathah, sedangkan di sana tidak terdapat amel yang menasabkan fi'il mudhari. Oh, saya tidak sadar. Terima kasih ya Ahmad sudah mengingatkan saya, karena tiada kesalahan atau kegagalan yang lebih buruk selain berhenti dan tidak mencoba lagi. Dan untuk menjadi orang sukses itu butuh banyak proses, termasuk menerima kritik dan berani meminta maaf. Ya, karena Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallazina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Maka sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, harus ingat dan belajar dari kesalahan tersebut. Itu kalau tidak salah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 201. Kalau di dalam ilmu mantik, pada ayat tersebut terdapat pada bab qadiyah yang merupakan qadiyah syartiyah, sebagaimana dalam kitab Sulam Munawrak. Kamu tahu nggak nazamnya? Tahu dong. Kalau tahu, coba bacakan. Saya kurang yakin kamu tahu. Oke. محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية وثاني كلية شخصية والأول إما مصور وإما مهمل وسر كليات وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه الجلا وكلها موجبة وسالبة فهي إذا إلى ثمانية أيبة والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمود بالسوية وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التالي ثم جزئين وذات انفصال دون مين ما أوجب التنافر بينهما أقسامها ثلاثة فالعلماء. Pada ayat tadi terdapat qadiyah syartiyah yang muttasilah, karena terdapat ada syarat di situ, yaitu iza. Apabila terdapat ada inat, maka dinamakan dengan syartiyah munfasilah. Betul tuh. Mat, udah masuk waktu Insya nih.
Yuk kita ke masjid sholat berjamaah. Yuk. Mar, kamu tahu nggak? Salat berjamaah itu diberi pahala yang berlipat ganda. Sehingga sampai 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Tahu sih, makanya saya suka banget ke masjid sholat berjamaah. Yuk, cepat-cepat. Udah telat nih.